Kûthûrano kia Arigitani kuma kaunti ya THARAKA NITHI kiete thirikari kaunti NTUKU 14 KUBAINGIRIA mendikithia jao kwagio bethiro BAGETA MUGOMONE ni batariritie mateta mwanya mwanya jareo kwagia gitithiru ankathi kingugi guchererwo kwa michara amwe na jangi jara bakwenda kuingirwa BAUGITE bimwe biri biathira batingiritwe mendikithia jao bakethirwo BAGETA MUGOMONE kenda kuthikirwa. Mate Mugambi nacho na njira indiko. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama na njoke akidanganya, sitasimama na njoke akidanganya. Ruru rwimbo ruteriga kwigwigwa ndeni ya kaunti ya THARAKA NITHI gwakuve miaka 7 ndi rucokerete njoke anguke nayo afike ground nitumweterete na ukaya kwigwe kinyinyira no kamenya ni ndume na baba na arigitani ba kaunti ya THARAKA NITHI bara batwire bakiri kumarira thirikari no yathungire gitini ya tu promotire rimwe koguo antu baba ingi bena mianka mingi muno bateba promote na iromba ria tukuromba irimwe antu aba promote thaino within this month wewe batio baba promote tutio na option yengeteka gutiganiria wera na kuigucheria promotion cheto na obichinto thija na muno mauntu makoni promotions na muno mauntu makoni insurance na muno mauntu makoni resignation no ntugo antu bathomire bagia na ndigiri lakini batana itithwa nkathi ni augire ki county 47 11 counties ni joite na insurance ya road workers na imwe ya THARAKA NITHI tutiari be musala sijui anatitha ino kuma February mshahara ya February unalipwa March unalipwa hiyo mwezi nyingine April mwankale ugekinya musie kibanda no wetu anga sijui deni mama kuna deni atujalipa sukuma Arigitani baba na mithuro banenkanirite biumia biiri kiringavana muthomi NJUKI na thirikari yake ya kaunti ya THARAKA NITHI koguo ni tukumuria at least ya kalende na kanjo yae atunenkere promotions na resignations na insurance na no ntothe ine 1 kuma muthenya wa mundi aruti ba wira ba THARAKA NITHI bakaiga tusi jaonde na batonye mugomoni na ona bathi kotini tio tukendelea na gutebu tukaluthwa tukathija wira ata utiege ntu wena kiono yo kore transport ya kwigorere nyamaguta kuuturiona raino thirikari rathungire tamu ya chiere ire ogutwinyeria mweri wa 6 loans cha mweri wa 6 timbire koguo kethera banks cio gutumira messages ira nyingi loans ikaongera interest koguo mbande ni eno yonthe ya murigitani ura kwewa mwana wa ndagitari akwengwa nontu atena fees iyo ni aibu gani tunapeana services zinakaaji ya mage ke kiugite na marama wira ne mangavana wa kaunti ya THARAKA NITHI ko banenkera mwanka wa 2022 aturaga tumanite na toro ekinyantuo nwemwe kubathikiria na kagita kanwe bakwenda batikwenda gutumanirwa indira balombaga kula bathirukire guku baera aruti ba wira tamo muno arigitani babera barikia kugwata giti bakabanenkera resignation babanenkera promotion baruthira insurance waburi asire guceria kula asa atori atwita atwela riu ninarikanirie na miako riu thaino ni ntonya the next thing kanko mo promote ni kware kuma 2022 laino ni 2024 muthia bariuga botaruti wira bogima bamwire ndeni ya kaunti ya THARAKA NITHI kabatura kumaka kwegua kaunti no ni etongagiria kiri ugima bamwire kiugaga botanenkaniri ba motungata mamonto bobotiumba kumbika nonto baruta wira gonto bakwinyerua kwena shortage enena muno ya Arigitani THARAKA NITHI county wira uri ruta inyoka ukegua uri umuno guko itukoromba thirikari yandike Arigitani na ikenda barabara kubana no batiko bare overabundant hospitali hakuna anything you demotivate saa zingine tunaingia hadi kwa mifuko yetu kusaidia hata patients kufanya nini sabi non tijiro dagero ko ntoro otia dhiwaka ndio anenkerota questionnaire kwe wana anenkerobyo ende ntamenya sabiro dagero ko nara aruti bawera bogima bamwere bendi mororisi mono wontije to thia namba 1 tukiro dagata no araithagiria kwa itha mono wake atakuraithia kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mate Mugambi.